Iya, boleh nih. Halo guys. Halo guys, kita lagi di Kalanganyar guys. Ingat ya, subscribe, like, and comment di bawah ini. Jangan lupa follow IG kita di bawah ini. IG-nya apa dong? Kasih tahu. Mira Devi, double A ya guys. Kamu apa? KD Era _ 3 kali. Kamu? Abriantian. Promoin sih. Siap. Biar nggak lama kita langsung berangkat aja ya. Cus, cus, cus. Para hadirin, inilah dia Setelah Taruna Dharma Setya Banjar Kalanganyar.
kayak kan. Mana dikutuk? Dikutuk. Ya mainannya nasi goreng. Bawa beli.